У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Пан каже, думки мої несуть супокой, а не скруху. Ви покличете мене, і я почую вас, і верну полонних ваших з усіх країв. Гэтымі словамі з антыфоны на ўваход мы распачынаем нашу дзелу гэтай святой імшы. Усіх вас вітаю, паважаныя браты і сёстры, вітаю дарагіх дзетак і збіраемся ў 33-ю звычайную нядзелю разам. Кончыцца ўжо літургічны год, апошнія тыдні, 2 тыдні нам засталося. З Адвента мы распачынаем новы літургічны год, і літургія слова нам прыпамінае аб сканчэнні часоў. Таму Слова Божае вельмі моцна з гэтым звязана. Бог у апошнія дні літургічнага года прыпамінае кожнаму з нас, што тут на зямлі мы не будзем жыць вечна, што кожнаму з нас трэба задумацца аб найважнейшым, аб жыцці, якое распачнецца пасля смерці. Таму будзем памятаць пра гэта. Падчас гэтай святой імшы я буду маліцца ў інтэнцыі падзякі за пражытыя гады жыцця ксяндза Андрэя Струкеля, таксама яго сястры Наталіі Грыцко. І буду выпрашаць для іх о патрэбных ласках, дарах Духа Святога, аб моцнай веры для ксяндза Андрэя. Буду прасіць, каб ён верна трываў і быў добрым святаром і верна вёл людзей да Хрыста. І таксама буду прасіць аб патрэбных ласках, аб здароўі для Паліны. Цяпер перапросім Пана Бога за нашы грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму. Браты і сёстры. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Христос
Молимся. Пане наш Боже, учини, каб мы с радостью Тебе служили, бо толькі ў самаданным служэнні Табе, Стварыцелю усяго добрага, мы можам знайсці трывалае і поўнае шчасце праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Даниэля. Паўстане ў той час Міхал, князь вялікі, які стаіць для абароны сыноў народа твайго. І надыдзе цяжкі час, якога не было з таго моманту, калі пачалі існаваць народы, аж да гэтай пары. І ў той час збавіцца народ твой, кожны, каго знойдуць запісаным у кнізе, і многія з тых, хто спіць у пылі зямным, абудзяцца, адны да вечнага жыцця, другія на вечную ганьбу. І тыя, хто мудры, будуць зяць, як свяцілы небасхілу, а тыя, хто навучыць многіх справядлівасці, як зоркі на вечную вечнасць. Гэта Слова Божае. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Пан частка спадчыны маёй і келіха майго, Ён лёс мой трымае. Пана я маю заўсёды перад вачыма, Ён праваруч мяне, я не пахіснуся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, і цела маё будзе спачываць бяспечна, бо не пакінеш душу маёй у адхлані, і не дасі святому Твайму бачыць тленне. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Ты дарогу жыцця мне пакажаш, паўната радасці перад Табою, вечнае шчасце праваруч Цябе. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Читання послання до Габрэяў. Кожны святар штодзённа стаіць у служэнні і шмат разоў прыносіць адны і тыя ж ахвяры, якія ніколі не могуць знішчыць грахоў. А Езус Христус, прынёсшы адну ахвяру за грахі, назаўсёды сеў праваруч Бога, чакаючы таго часу, калі ворагі ягоныя будуць пакладзены як падножжа ног ягоных. Бо Ён адной ахвярай назаўсёды зрабіў дасканалымі тых, каго асвячаюць. А дзеюць прабачэння грахоў, там ужо няма ахвяры за іх. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя,
Молитеся, как вы могли стать перед Сыном Человечим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. Хвала Тобі, Пане. У той час Єзус сказав своїм вучням: у тыя дні пасля таго уціску зацьміцца сонца, і месяц не дасть святла свайго, і зоркі будуць падаць з неба, і сілы нябесныя пахіснуцца. Тады ўбачаць Сына Чалавечага, які будзе ісці на аблоках з вялікай сілай і ў славе. Ён пашле тады анёлаў сваіх і збярэ выбраных сваіх ад 4 вятроў, ад краю зямлі да краю неба. Вучыцеся на прыкладзе смакоўніцы. Калі галінка яе становіцца ўжо мяккай і распускаецца лісце, ведайце, што блізка лета. Так і вы, калі ўбачыце, што адбываецца гэта, ведайце, што блізка ён, пры дзвярах. Сапраўды кажу вам, не мене пакаленне гэтае, пакуль не адбудзецца ўсё гэта. Неба і зямля прамінуць, а словы мае не прамінуць. А пра дзень той або гадзіну ніхто не ведае, ні анёлы ў небе, ні сын, а толькі Айцец. Гэта слова Пана. Похваленный Иисус Христос. Как дела ваши? Все супер? Молодцы. Слушали Евангелие сегодня? Слушали? Что-то мы услышали? Ну-ка, давайте вспоминать. Иисус с учениками куда-то пошел. Куда-то пошел. Ну-ка. Никто ничего, кроме что Иисус с учениками куда-то пошел, не поняли, да? А до чего? На что похожи люди? Иисус так сказал. Вы похожи на Бога. Ну да, мы дети Божии, созданы на образ Божий. Но в Евангелии немножко про другое. Там про дерево какое-то было. Слышали? Не слышали? То, что мы каждый один от одного человека? Нет. Про смоковницу, да? На русский, ну, так и будет смоковница. Инжир когда-нибудь ели, видели? Чем-то так на финик похож. Иисус говорит, что мы похожи на это дерево немножко. Хоть у нас не растет это дерево, у нас есть много других деревьев. Кто знает, как можно узнать возраст дерева? Есть вариантики? Ну-ка. Если срубить дерево, то можно посчитать по кольцам внутри. И что, каждое кольцо 1 год, молодец. А еще? Есть еще варианты? Дерево, оно же... По толщине ствола? По толщине ствола. Тоже хорошо. Оно чем дольше растет, тем становится больше, шире, такое толстенькое становится, да? По складкам на ёй. По складкам. На кору можно посмотреть, увидеть, что дерево стареет, да, уже не такое свежее. Вот. Но срубать дерево – это неприятно, это сразу смерть для дерева, чтобы узнать ее возраст. Профессионалы могут подойти по веточкам, примерно точную дату сказать,
да, там 100 лет, 200 или годик. Вот, чем же похожи мы на дерево? Что люди также, да, когда-то рождаются, растут, что еще? Как дерево тоже немножко набирают массу, да? И приходит время, и жизнь человеческая, как дерево спиля, да? Расскажу вам такую маленькую историю. Шел такой великан по такой горной местности, очень высокий, и встретил смерть. Как смерть выглядит? Кто знает? Ну-ка. Она ходит с косой и в черном пальто. В черном пальто с косой. И что делает смерть? Разлучает тело и душу. Забирает жизнь, да? И он подошел, смерть, такая маленькая, как обычно люди, и великан, ростом 5 метров, может даже и больше. И смерть говорит: я забираю твою жизнь. Как думаете, как поступил великан? Не захотел. Он эту смерть растоптал ногой, да? Загнал в землю. Развалились кости, коса отлетела неведомо куда. И, практически погибла эта смерть, но шел пастух, нашел эти кости, пособирал все в кучку, вложил в руки косу, дал ей вторую жизнь. И смерть была очень благодарна, да, что ее собрали, вернули к жизни. И этому человеку, пастуху, сказал: спасибо, что ты мне помог, я не буду к тебе приходить долгое время, но перед смертью я пришлю тебе 3 таких моих послов, которые тебе будут припоминать о смерти. Прошло много-много лет, этот мужчина уже был старым, слабеньким, и к нему приходит смерть, стучит в дверку и говорит, что все, я пришел за тобой, собирайся, поедем, да? А он говорит: я еще не готов. Почему не готов? Чего там не было в истории? Умирать не готов еще. Почему? Потому что старенький. Не готов, потому что старый. Он обещал чего-то там 3. Ну-ка, послать кого-то, да? И говорит, не было 3 посланцов этих, да, послов смерти, которые предупредили бы. Поэтому разворачивайся, давай по новой. Буду ждать этих послов. А он говорит, я посылал, все было. Все как у всех. Ну и он спрашивает, меня, наверное, не было дома, поэтому давай заново. И тогда смерть спрашивает, послушай, как у тебя со сном? Да? Нормально спишь? Он говорит, ой, давно уже не спал, по ночам не спится, да, все какие-то сны плохие, много думаю о смерти, думаю, хорошо ли я прожил жизнь. Вот. Говорит, это мое первое послание тебе. 2 вопрос. Часто ли ты ходишь к докторам? Он отвечает, да, довольно часто, уже сердце не то, и ослеп, и суставы болят, все болит. Поэтому, говорит, это мое 2 послание. Тебе было, да, здоровье слабеет. Как говорится, люди не молодеют. И 3 послание. Как давно ты был на похоронах? И часто ли бываешь? И он отвечает, да, вот вчера только был у соседа, хоть он и моложе меня был, и здоровее. Вот, это было 3 послание смерти, да? Детки,
И в итоге, как думаете, забрала смерть его? Забрала, да? Ушел из жизни этот человек, смерть забрала, но выполнила все свои обещания. Вот. Для нас нужно помнить, что тут на земле никто не будет жить вечно. Как бы грустно это ни звучало, для каждого человека есть свое время, свой час, да, когда Господь нас заберет. Но для Бога, для нас это не конец. Главное помнить, что ждет людей после смерти. Ну-ка, что нас ждет? Ну? Суд. Божий суд. А что после него? В рай или в частице, где грехи убирают. Или в ад. Рай или ад. Да? Каждого человека ждет. Ну, будем надеяться, нас всех ждет рай. Для этого мы должны стараться прожить нашу жизнь достойно. Слушаться Господа, который нам постоянно припоминает об этом, что верьте, слушайте. Вот как вчера тоже в Евангелии Мария ответила: «Пусть будет воля Твоя». Мы должны помнить, что самое главное в нашей жизни – это воля Бога. Да? Все запомнили? Будем стараться жить, как нам скажет Господь, как Он хочет. Не как мы хотим, а как Бог. Договорились? Аминь. Вызнаем нашу веру, веру одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всемогущего и небачного, и единого Бога Иисуса Христа, Сына Божьего, единородного, родженого, перед усім веком, Бога святого, 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 так само за нас при Понтскім Пилаті, замучений і похований, і на третій день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сидит праворученца, и знов придел в хвале судить живых и померных. Его владарству не будет конца, веру Духа Святого, Аминь, Животворцу, який за Отця и Сына походит, який промовляє праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и хрост на отпущение грехов, и воскрешение померлых. Адораная надея вечного життя, узнесем наши молитвы до Бога, який прагне щастя всіх людей. Молимся за святый костел, как он обещал людям надею избавления. Тебе просим. Молимся за тых, хто кіруе народами, каб яны клапаціліся аб сапраўдным спакоі і згодзе ў сваіх дзяржавах. Тебе просим. Молимся за моладзь, якая ўдзельнічае ў лекцыях па рэлігіі, каб яна выкарыстала магчымасць наблізіцца да Хрыста. Тебе просим. Молимся за ахвяраў розных шкодных звычак, каб яны знайшлі ў сабе і ў сваім акружэнні сілы, патрэбныя для супрацьстаяння дрэнным уплывам. Тебе просим. Молимся за дзяцей, каб анёлы-ахоўнікі аберагалі іх ад усялякай небяспекі. Тебе просим. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы распазналі ў Божым Слове шлях да вырашэння нашых штодзённых праблем. Тебе просим.
Молимся об здоровье, Божьем благословении, потребных ласках, дарах Духа Святого для ксяндза Андрея Струкель, у день его народжения для Наталії Грицько, так само в день народжения, и так само для Полины, и для всех их близких. Тебя просим, Тебя, Пане, выслухай наши просьбы, учини, как мы умели принять Твою допомогу праз Христа, Пана нашего. Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог примет на прославление Ласкавий Ойче, нехай ахвяра, яку ми Тебе складаем, навучить нас жить для Тебе и допоможе нам досягнуть вечного счастья. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами, угору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Всемагутны вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Тройцы, стаў касцёлам, Христовым телом і живою святынею Духа Святого, дзеля хвалы Твоей безмежной мудрости. Тому разом с хорами анёлов мы прославляем Тебе с радостью ускликаючи. Хосанна,
сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христус воскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усімагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас, за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Памятуючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: Отче наш, который есть у небе, святым будь имя Твое, приди владычество Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле.
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твоё владарство. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супакой покидаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Твоёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш, валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе здароўе на душы. вино превратил, слепые глаза ты открыл. Не таких Бог, не как ты нас из праха поднял, свет твой во тьме воссиял. Не таких Бог, не как наш Бог великий, Он всемогущий, Бог ты
целитель, все в его силе наш Бог, наш Бог. Ты нас из праха поднял, свет твой во тьме воссиял. Нет таких богов, нет как ты. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог, ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в его силе. Наш Бог, наш Бог. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог, ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в его силе. Наш Бог, наш Бог. И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог, ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в его силе. Наш Бог, наш Бог. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог, ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в его силе. Наш Бог, наш Бог.
свете ты Бог, для людей этих ты царь, для страны этой ты наш Господь. И во тьме этой ты свет, ты надежда, где ее нет, миром жизнь наполняешь лишь ты. Нет таких, как наш Бог, нет таких, как наш Бог. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Грядет пора больших чудес, Господь прольет с небес благодать в этот город. Молимся. Боже, узмоцненная сакраментальными дарами, покорно Тебе просим, каб эўхарыстычная ахвяра, якую Сын Твой нам наказаў складаць на ўспамін аб ім, павялічыла ў нас любоў да Цябе і да бліжніх, праз Хрыста Пана нашага. Пане Езу, праз заступніцтва Марыі, Маці Тваёй, якая нарадзіла Цябе з любоўю, а таксама праз заступніцтва святога Юзафа, чалавека даверу, які апекаваўся Табою пасля народзіну. Прашу Цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духоўна хачу усынавіць, якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Аман. Парафіяльная аб'ява. Святы ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак Маці Божай Фацімскай, аўторак Маці Добрай Рады, серада Маці Божай нястомнай дапамогі, ў чацвер безаганнага зачацця Найсвяцейшай Паны Марыі, у пятніцу Маці Божай Ружанцовай, у суботу Маці Міласэрнасці і ў нядзелю о 18 гадзіне благаслаўлёных мучанікаў з Беларусі. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 20 лістапада ўспамін святога Рафала Каліноўскага святара, 21 лістапада ўспамін ахвяравання Найсвяцейшай Паны Марыі, 22 лістапада ўспамін святой Цэцыліі, панны і мучаніцы, якая лічыцца апякункай арганістаў, касцёльнай музыкі і спеваў. У гэты дзень будзем асабліва маліцца за нашага пана Яна, арганіста, і за дзяцей і моладзь, якія спяваюць падчас святых імшаў, каб добры ласкавы Бог заўсёды напаўняў іх сэрцы любоўю і радасцю, каб сваім чароўным спевам краналі сэрцы людзей, заклікаючы да глыбокай малітвы і адновы жыцця. 24 лістапада ў наступную нядзелю прыпадае ўрачыстасць Пана нашага Езуса Хрыста, валадара сусвету, дзень малітвы ў інтэнцыі выхавацеляў, выкладчыкаў і семінарыстаў семінарыі ў Гродні. Ахвяраванні, якія будуць збіраныя падчас святых імшаў, будуць прызначаны на патрэбы вышэйшай духоўнай семінарыі. Шчыра просім аб дапамозе і ахвярнасці ў гэтай справе. У закрысты можна набыць календары на 2025 год на беларускай і польскай мовах. З 29 лістапада па 1 снежня 2024 года у касцёле звеставання Найсвяцейшай Паны Марыі, Брыгіцкі касцёл у Гродні,
будзе душпастарства цвярозасці, Гродзенскай дыяцэзіі праводзіць рэкалекцыі цвярозасці. Запрашаем прыняць удзел усіх зацікаўленых. Пачатак рэкалекцыі 29 лістапада у 18:45. Кантактныя даныя можна атрымаць у закрыстыі. Віншую ксяндза Андрэя Струкеля, якога з намі няма сёння ў Гродні, яго сястру Наталію, таксама віншую з днём нараджэння і жадаю таго, што найважнейшае, як заўсёды, каб Бог у жыцці быў на першым месцы, і жадаю, каб вы заўсёды выконвалі волю Божую, так як Марыя, заўсёды адказвалі «Fiat voluntas tua», «Няхай мне будзе паводле твайго слова». І, канешне ж, неабходных ласкаў, асабліва здароўя. І цяпер даверым пад апеку Маці Найсвяцейшай іх і таксама памолімся за нашага ксяндза Андрэя Скамарожку, нашага вікаря, які заўтра будзе абараняць сваю доктарскую працу. І даверым яго таксама Маці Найсвяцейшай. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица. У наших потребах не погарджай моленням нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Панне наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Шчыра дзякуем усім за супольную молитву, за складзеныя ахвяраванні і за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзі, даручаем усіх вас Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. На тыдзень працы абавязкаў прымем Божае благословленне. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Веселися и пляскай долони, свято сердце своего зачай, свет снимая улавы воли. О, Иисус, избавил Тебе, Бог твой избавил Тебе, Бог твой избавил Тебе, я прославляю Тебе, Христос, за Твою ласку, за любовь Твою, мое избавление Тебе пою. Хвала Тебе, мой Бог, я прославляю Тебе, Христос, за Твою ласку, за любовь Твою, мое избавление Тебе пою. Хвала Тебе, мой Бог. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przy Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.